ati amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho inkuru itangaje cyane, dore ko umusore w'imyaka 21 y'amavuko yishwe n'abavandimwe azira kwanga gutirura imyenda yabo bamutije. Ikaze. Reaction Unity Rusa yavuze ko ku wa kane w'iki cyumweru umusore w'imyaka 21 yishwe inyuma y'uko bivuga ko yanze gutirura imyenda yatijwe mu ntara ya KwaZulu Natal muri Afurika y'Epfo, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Reaction Unity Rusa Premu Barma ngo ibyabaye ku wa kane. Yavuze ko ku wa kane abanyamuryango ba Reaction Unity muri Afurika y'Epfo Rusa bageze ahabereye ubwicanyi saa 3:06 z'amanywa. Barma yavuze ko uyu mugabo wishwe bivuga ko yahuye n'abavandimwe babiri bari bamusabye gutirura amapantaro abiri y'amakoto jeans yari yatijwe. Ati abavandimwe bahanganye n'uyu mugabo bari hanze y'urugo rwe bamusaba gutanga amapantaro yatejwe. Uwo mugabo yaranze kandi ashimangira ko babanza kumusubiza imyenda yabatije nawe akabona kubasubiza iyabo. Barma yavuze ko umuvandimwe mukuru ufite imyaka 28 y'amavuko yakuruye nyakwigendera amukubita hasi, hanyuma murumuna we w'imyaka 18 amutera icyuma mu gatuza. Yakomeje agira ati uyu mugabo wakomerekejwe yapfiriye aho ngaho. Abavandimwe bombi bahunze n'amaguru mu cyerekezo na n'ubu kitaramenyekana. Ngayo nguko rero ibi byo bikaba birenze ubwenge bwa muntu. Ni mu gihe kandi dukomereje mu yandi makuru, yavumbuye ko yashyingiranywe n'umugore mugenzi we nyuma y'amezi 10 babana. Umugore ntiyigeze amenya ko umugabo we mu by'ukuri yari umugore mugenzi we wihishe akigira umugabo kugeza hashize amezi 10 bashyingiranywe. Umugore w'imyaka 22 y'amavuko wamenyekanye ku mazina ye ahinnye ya NA yatangarije inkuru ye ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma ihita imenyekana hose. Byaje nyuma y'uko uregwa uzwi nka AA yitabye urukiko rukuru rwa Jambi muri Indonesia ku wa 2 14 Kamena. Umugore watanze ikirego yavuze ko yandikiranye na AA ku rubuga rwo gukundaniraho muri Gicurasi 2021. Uregwa yavuze ko ari umuganga w'inzobere mu kubaga wabyigiye muri Amerika ndetse akaba n'umucuruzi uherutse kwinjira mu dini ya Islam kandi ashaka umugore. Uwatanze ikirego yavuze ko yamwizeye maze bashyingiranwa nyuma y'amezi 3 mu muhango witwa Anika Sil wemewe n'idini ariko utemewe na leta. Bombi ngo ntibashoboye gushyingirwa mu mategeko kubera ko umukwe atashoboye kwerekana ibyangombwa abisabwa. Abageni bamaranye amezi menshi mu nzu y'ababyeyi buwatekewe umutwe. Hagati aho ababyeyi b'uyu mugore bagize amakenga kubera ko uyu mugabo AA yakomeje kubasaba amafaranga kandi ntashobore gutanga ibyangombwa bye nk'uko coconut.co ibivuga. Ariko abagize umuryango w'uyu mutubuzi ndetse n'inshuti ze bagiye bamushyigikira uko bashoboye.